راج باش تماشاوان هنجاد برنامه جیهان دم دیسا به هورانه امی مجارین لسوریه و هر وها هلوستا جیهان لبرانبری سوریه می نقاش بکن حتی که مسئله سوریه چاره سر نبه استاتیا روجاوی کردستان جی دیار نبه امی د برنامه جیهان ده تم وان مجاران نقاش بکن میوان امی اسمت کرد روجنموان سترک گلو احوالامه روجنمگر بمرانه و هر دو جب خیرات سپاسیات مجرد که از مرخت که از خوازم جواب بپرسم باندورا دولت ترکیه لسر سوریه یعنی چقاس هیا وقتی که هم بدم برچاف که هیئت هتشی چوی عربستان سعودی گلو دبه که روبریا نو یا سوریه هدیدی پیشته خواب ترکیه و بکه یان جیج دسپی که و تسیره ترکیه تونه هوالا سترکلو همشته دسپی بکن ایرو دهندری هرمی ده پیشگو هیئت تحریر الشام جیو خبره شامی گوک حکومت کجید راکرن بر شامی دقت ترکیه پر زیاده بود بلکه وجه شوقان به چونه کانفیدان ابراهیم خالد وزیر درو گو جبو قاشو حکومتان مو گویرو چید بیا شامی هته شیش بود اما کنا به حکومتی همو ایرو وزیر ایگو باندکن گش جناب هته شی ایگو بری الاید به هاتون آمده کرد وحتى قلب جوان اي دربه جديده هنا ايرو دقه تركيا ور دياره قد خوازن هذا شيء هم دهلا سياسي ده هم دهلا لشكري ده كاربن همبر كردان همبر خلقي باكو رجلات سوريا بتايبه چاو قبول بوليتيقا تركيا قرقرني بردوام ديكي ده همان دمدش ايرو الهمبر سوريا بينادكن يعني بقاسي انجامي بهذا الخصم فقط حتى انا براتيك ده تقابلكي أشكره وأمبيجن ياجي دفي على دبو بالقيمة يرتبن بالتمامي دبندنا تما تركيا دبي تبقر مين يعني حتى هذا وارد براتيكته جان دس بيبكن تشكي هركس زانه يرو عسكري هذا شيء حتى كده نتشك داري وينا الكده كي بتجيبونه أرجع الدنيا يتوارد يعني فقط ضغطك تركي شو هي يعني يرو هبونا تركيا وكبرنجة داغركريه بيقولوا قالك باجاري سوريا اف سوريا بشكل خزاي بارتشكليه يعني اوسو جيش الحر الى سوريا وهذه داوجي خصن ذكر من مجده لشربان القصديرو حتى سادات شتيني حتى كيلومتر برقل قريبه شونه يعني كلام دكاكو في اوسوي سينرداك يعني أكبر خدان حقيقة ده بالخدان يتفرغون سوريا فقط إيرو حكومتك يجي وهي الحكومتها زغتك مظن يعني هي كو جبر شما هيزن درجة هندري سوريا ده همان ده هيزن كو إيرو جناغا سوريا كو هيزن سوريين جهنم وقف لبوريتي ديار كرجروجي دسبكي حطانها يعني استخوا هبونك وها هي يعني تشروسكي موسى ديارك جو سوريا برب شركه طائفيه دبر واب روجلاتا ما بين بلي ويقلك ولاتي عربه نتني سوري يعني عراق جيجي قلك خوار بشي الوشاندنا رجيم باعث دندري عراقي ده مصري صالك مرسي هيش باسلام سياسي نكاري بو ادارتك جبر مشكله خوي قبطيه هبو مشكله خوي هندرين هبون جيراني فلسطيني بو اسرائيل بينا قبول نذكر واب بخرى مدرسه قلك دجوات هندري هربيت اواكر لو ما إيرو دسوردانا تركيا جو إيرو تخوازي سوريا وك ولايتك عثماني بحث فينا إيش خد من هاجي واني إيه بروردي ده حتى أبي درباس بدبي النبي جنداق الكريا عثماني يعني حتى أنا هكذا زانكو د خواندنا سوريا ده درباس ده جو داق الكريا عثماني لسر عرضة بلاد الشام يعني سر عرض سوريا فلسطين مصر العراق وهرم يقول تباهي كتير يعني هيك زاني عثماني حتى اندلس يشوم والورش كسب حتى انها يعني نرينك جهانا عربي اللي سر هبونا عثمانيا نوك هبونك روا نوك هبونك مشروع تيديتن وقد كتابي وانده هبون فقط دفيري ربريانو ده تخوازن بيجل برا عم بيقوتنا داق الكرير راكب يعني ابغوتنا داق الكرير هذا تشواتي تيواتا ديروكا بري انكار كريه امرا بنا بجدوان كتابي ديروكا ابغوت بيجل جمال باشا سفاح يعني ابغو قركا جيكريه يعني ابغو شرجي كرنيك
ev teke kişa diroka Suriye'de mesela ya diroka gele Arap'de hatta gele Kürt'de mesela beni karşıdaki ve şeşe Gulane bu Suriye roja cejna şehidayı كي بو ججنا الشهيدة دمكو عثمانية قالك شبيري عرب لقادة عالية يعني الساحة الخضراء جير دجمرج اللبناني ودمكو ساحة تحريرها مصير إدانكر يعني بالدهار وشمبيري وان أكاديميسياني وان مفكري وان قاتل إدانكر وقت بيجي قالك بيجي جيراك أبنبلي يعني وينبا ديتن يعني انا جي مثلا قالك دزجه راغاندري جي علوي انا تنكشت درزي ترسك مازن جيان ديك اما خبري خصنتك يعني ام راغاندي دجي شوبين براسي يرو رخصنا درزيا اگر درزيرو بونه جيران اسرائيلي يعني سنور اسرائيل له تقريبا 20 كيلومتر يرو دوري نافندا شامي يعني اگر بقى زقتي مازال سر درزيا بكرن يجي هبونا وان بكر مطرسيه كي مازن دا بيرو كبير دور دياره مجبور حتى قالك كوميوان فايلان كربون كوميوان تشكتار وهركز بينظن جاي حرا جاي وقالك شورشكر بلي ديروكا سوري دج بودر كتنه يعني ابراهيم هنان وانا او دافش خوان الهمبر الفرنسيه بوشار بكن جوي جاي اني يعني هبونا ودك يعني او رخي تشاندا بالخدر وي هرمي هي يعني بري اسجي وبيشتي اسجي ابر دوانكر لو ما هبونا كو ايرو ورد خوازن دبن بيزختي ده بو سوريا بكن ولايتك تركي يا ولايتك عثماني وبنابلي بكن وي بر نفسك كيف تبى يعني شكي بري ويجي يعني هذا هوداني ويلو حكومته اردوغان يا داغركر هذا هوداني مناج يا امبراطوريه عثماني نبرتربو امبراطوريه عثماني هركز زاني جو قالك باجار قالك هرم حتى وك وزك يعني وك هناكي سر بخدها تنجيان كرن مثلا ضريبه جوانات الصندوق باجه يعني جوانات الصندوق وقد كاريب هناك رحتي زماني وانا هبو شاندك ماني ثقافي هبو يعني هركز بينات زاني اما بفينا دفي تشتكي وها شيبه همو ديروكا جهان عربي جارد وربرچارده باسكل جارد بيليسانده افشي تشخص راسته تشخيسي بيكا و اف حقوق يعني افري ببيان وتشخص كاربج في دركبه بچارسري قول لنا چارسري ختماندنه يعني ايرو دسوردانا تركيا فعاليات دي ايرو دندري سوريا ده جبو سوريا قليتك مزنه نا ما في بكاتيات بارستن ام هركز زانه يعني قوادجي خبر جنا من جهاتن خوازن لسرجنا فرد شي بكن برا دستينه جي غندواري قسمك يعني قسمك قدنا باجر وصادك بفي شي وازي شخو ترفعتي شهبه عفرين ادلب باب عزاز افانا تواي وك بداري زوري بو ايرو خوازن وانا بيت بينن يعني دي بيواجويا كو ام بيجن خوازن هاني بيواجويا دمكي ده جو وسا هناكي خوانر د نشاندان يعني حتى دولة تركيا بيورن امي وبعلم يعني تشتكي فر مجيكي روجاواي مجيكي داد الكريم له هي حتى دبيجن قال سوري ورمي وبعلم ونشوا رابرونن ونشوا بخونن ونشوا نظام تشبكل ورقو سانكي يعني داد الكريم تركيا يقول نبا هي قال سوري نكر خبري ربه وأه نرس يعني لباكور رجلات السوري أباس زصر قال لباكور رجلات السوري الدنيا خربوا يعني حكموا بعسيه الوشيا باكور رجلات السوري فرنا خدانا كمازنكر أو لهي بدري برسك دنجي البد كيف دوري يعني هزين جهاني كونها بهت شيرة ضد دستين وكي ألمانيا فرنسا أمريكا إنجلترا بتايبتي ما يود دستور بدن باندورا تركيا وصب من السر حتى شيء ينجل سر سوريا لقولنا لنا ما أنا دنرات شوبينه يعني في برسيج هوالي اسمت ببرسن هوالي اسمت آکورت هویدارم تو باشی demek ki derece mehev ne diye ka kerem ki tu çava dınırkhinin tu çava dibini. O seval bedran eci keyif hoş bum. Tabii yani Suriye legormen ji Suriye mastere yani ji Suriye mastere gelen var bebinin o beguman bandorak devleta Türk hali hazır dışarıda nehade لسر ريبريا نو لسر هتشي باندورا تركيا يعني امني كارم بيجن تو باندورا تركيا دنا tabii دو برس ليفل در بيچن پیش یک yani Suri gelejnu ve be inşakirin
yani yek ve inşa dünya gelo ve tenej devleta Türkiye böyle yani beguman bersiva ve prosper zelale tükes iş devleta Türkiye jinu ve inşa kirna devleta Suriye nahile jiber gelek aliye inşa kirna devleti jihene heval sterk hen dengein Honduras Suriye ani zaman yani naha walataki serobino buye khra buye holi yani gere jinu ve inşa bekirin jinu ve inşa kirna Suriye yani hen kes dejin 400-500 milyar hen kes dejin niziki trilyon dolar çakan para lazım bu jinu ve be inşa kirin gere saziyen devleti jinu ve ben avakirin jibo Suriye kaçava dama ev perste kirin yani işte teji ani zaman veziri Karadeniz Fransa Almanya çun Suriye ligorxwe Suriye kaçava dikar ve pişgiri bilin Suriye kaçava bersva van pırsadan Amerika jaliyedin ve yani bersva ve pırsidaya Valatin Araba bersva ve pırsidaya İran Suriye heji emni karın bejin denkleme derketiye yani hamu dünya bi Suriye ve alakadara u sistemanu ve çava be avakirin dixwazin haqiqotuna wan hebe ev yek tabi beguman jinu ve inşakirina Suriye'de te manaya ku gerek aktör ve te de cibigirin adıvır da tiştek mühime tabi yani Suriye Türkiye bi dengeyin Hondurin ye Suriye dileyze evji reel peş felaketek nuvedike eval stek dorfrahi herimin Suriye nerxand yani eğer te dışarıda nahat tütüş nahat ye damezrandın avakirin sistem tine te bivan dengeya bileyzi te dixwazi te mane ku te dixwazi şaraki nu ye Hondurin Suriye dest pê bike naha siyaseta Türkiye naha hali hazır Suriye berb agir vedibe ji bo wê jî gelek aktörên navnetewî işte yani leza Amerika leza Avrupa ji bo çi ye yani vê rastiye dibînin dixwazin dîsa Suriye nekeve nav çerxa şerê Hondurên dixwazin tedbîra bistînin yani pirsa esas çi ye Suriye ka demokratîk wê bê ava kirin yan Suriye ka cihadîst wê bê ava kirin na pirsa esasî ev e dünya tev yani hatta nihayet daxuyani dane dixwazin ku Suriye ka demokratîk bê ava kirin û dêjin em piştgiriya Suriye ka demokratîk dikin ye piştgiriya Suriye ka demokratîk naxwaze ye sistemeka cihadîst li Suriye dixwaze bes rejima Erdoğan'e devleta Türkiye ez bawerim yani de safha yani belki Türkiye çek davan pişgiri davan yani de dema şarda role plays le dema avakirine de pozisyona Türkiye heza Türkiye'yi hali hazır heye nikare be heza sereke yani gelek denge hene her dem peşte çuji ama hentişte dici bibinin le yani Kürt ve taybeti le bakure Rojava'yı Suri ve pevajoyede yani yekitiya xo gere biparêzin hêza xo gere biparêzin li ser dema inşakirina Suriye hat bazariye inşakirina Suriye ka çava hat gere karibin rola xo bilêzin eger rola xo Kürt baş bilêzin ez bawerim piştgiriyek jî tıqada navnetewî de imkana ku Kürt bistînin heye ji ber projeya demokratîk a ji bo Sûrî halî hazır tenê Kürt pêşniyar dikin yani wek hêzek dikarin pêşniyar bikin bêguman PKK edin yani Alewîne, Xristiyanin, Dürzîne hemû PKK û kêmnetewên Honduras Sûrî jî Sûriyeka demokratîk dixwazin yani yê naxwaze devleta Tirkiye û naha heteşe halî hazır yani hêza ku devleta Tirk piştgiriya wan dikeye lê wek me got herkes eger bang dike işte deje Sûriyeka demokratîk dixwazim wê demê di masayê de hem piştgiriya Kurda lazim e
خورد بکرن ام جی PKT edin mafin PKT edin mafin jina jibo be parastin dema destura nû a Sûrî hate amade kirin ev yek tev bên dîtin lê yani rastiyek heye wek me got Türkiye Sûriyeyeke demokratîk naxwaze dixwaze Sûriyeyeke ku wek heva stêrk got vilayeteka Türkiye be işte plaka jî çêkirine ya çapemeniya xwe de carcara ji bo Helebê plaqayek nû heştê û du heştê û sisê Şamê kirin heştê ji bo propagandaya navxwe tiştê wisa dikirin ama Hevalê İsmet milletê Durzû jî niha edî bi piştgiriya İsraîlê dawa xweseriyê dike ya vekirîtînin ziman. Yani hali hazır dengeyên Hondurê Sûrî ji bo Sûriyeka demokratîk bê damezrandin di esasê xwe de yani fırsat têde hene. Yani bes koordineyek lazım e. Yani li gor min rêveberiya xweser gere bi Durzîya re gere bi Elewiya re gere bi Xrîstiyana re danûstandin bike. Yani bêguman heteşe jî niha rabû rastiyek Sûrî bi heteşê re jî danûstandin lazım e. Em nikarin bêjin em bi heteşê re danûstandin nakin. Lê bi PKT'ên ku li Sûriyeka demokratîk dixwazin gere danûstandinek xurt bi wan re jî pêş bikeve. Nexwed ne tenê li Şamê işte wek me got yê niha ku Şamê bi aliyê eskerî bi dest xistine tenê bi wan re mirov hevdîtina bike. Bereyeka demokratîk, cepheyeka demokratîk di Hondurê Sûrî de niha ji her demî zêdetir lazim e. Bereyekî bi vî rengî xurt eger derkeve pêş ez bawerim dengeyên halî hazir yê nav netewî wê piştgiriya vê cepheyê vê bereyê bikin. Yani ji aliyek ve Kurt gere sağlam gava bavêjin lê ji aliyê din ve jî bi hêzên ku Hondurê Sûrî de demokrasî dixwazin sistemeka demokratîk dixwazin bi wan re jî danûstandinê xwe xurttir bikin Bedran. Gelek spas hevala stêrk hat elektrîka te çû hevala stêrk. Yani bu ama dengê te tê internet heye. Şert û mercê guanan jî têde dixebitin wiha ye. Tamam hat. Belê. İjanaha çıkas yani ihtimalek çıkas heye ku li Sûriyê pergaleke demokratîk ava bibe yan jî sistemeke federal konfederal edî navî feq nake lê wextê em didin berçav ku milletê Durzî jî Elewî jî kêmeneteyên din jî her yek ji bo xweserî dixwaze yani dixwazin bi xwe rêve bibin qedera xwe pêşa roja xwe bi xwe tayin bikin wextê ku merûv vana dide berçav tu çiqas şans didî Sûriyê ku di siberojê de bibe demokratîk? Yani şansê wî na li ser tekoşîna gelê wê din. û potansiyelê tekoşînê ku îro bilind bike gelek. Çima ez vê nadibêjim eva 13 sal yani ji 2011 de ku pêvajoyeke nû di Hondurê Sûriyê de dest pê kir. Mînakê wê Bakur Rojhilatê Sûriyeyê li ser bingehê peymana civakî Sûriyeke ne navendî her çi qesî rêveberiya Şamê ev qebûl nekir feqet di rastiyê de îro ev hat jiyankirin û ji bo gelê Sûriyê tevayî jî ku li hameke mezin. Mesela ana mebhîz gelek grûba gotin eger qesedê û qal ber xwe de ji bo me jî li hameke mezin û em jî kiryarê dil qebûl nekin. Elewî hakeza. Durzî hakeza. Yani PKT'ye Hondurê Herêmê de Arab Ratiya gela Hondurê Herêmê de rastiyeke daxist berçe. Yani em karin bêjin di herêmê rizgarkirî de îro herkes divê zanebûnê de ye. Yani gelê Sûriyê eger di nava va renglîbûna xwe de vê yekparbûna xwe neparêze yani nikaribe bi sistemeke cihadîst yani çi ferq navera sistema Baas gonênam sistema cihadîstî xirabtir. Yani hevalê me got heval esmer ama ez vê bêjim yani cihadîst eger em li gor gelê Sûriyê li gor îro renglîbûna Sûriyê li gorî pergala hevserokatî gorî Hondurê Sûriyê de heye ve cihadîst kur yani mesela eger mafê jina eger sistemeke li ser hişmendiya zayinperestî çêbibe em çi demokrasî jî nabe ji bo jî mecbûr divan guhatina derbas bibe
tamam da yani em vena bizanin yani hete şey belki destekdayına hezin der rahat ser ki vena plan kir çava plan kir belki em xone agahi o haziran fakat bir hezeder ve ne mümkün bu er Jolani karbuar ser devriya Şam'ı ne mümkün bu yani hici em mesela دلیکولی ده هیچ مسئله شوپانده ده لو ما مرو بنا وقت بشروجه كسوريا بيبي بيقوم كاس بنا نابينه ابي باجو كطاليه بواجو كوك سرطان قلت لك بدن امروه كده يرو بفي اويه شو از بنا بيجم يعني بواجو تكوشنا هم داعش ده از تخازن بيجم هبل بدن يعني بواجو كقول هم فكره طاري قبول ناك وتشتي قبوجي شفتوا علاقات نب مسلماتير هبو نب باورير هبو يعني تشتكي وهاتنا وتشتكي هات فرض كرن دبنا بالشريعه دبنا يعني اسلام السياسيه اقتداري وهشمنديه وايرو هشمنديه اسلام ريفيبرتي دي ام نقر بجاره سريش بو دولتك مدني دولتك علماني وخدي ابقى سبيكاتي يعني سوريا ولاتك جو جيجلك بيكاتي جيجلك اولا جيجلك باوريا بيك واف بنجهجي اگر براتيا كلام نبايا يعني ام بيجن دتيكلي كرد وعرب جدروك حتى رجع ايدوده ام بالا خافدني كسي بيقولوا السدات شنو شيء كيف نيفيزي تجمع بيكاتي عرب يعني جبيرك البر وي فكري دربكو ونا تحكمك قبولناك تمام قال كيف خوشه جبوتنا بارتيا باس بو 6 سال سوريا حكم كر فقط هبو بندواريه كسيستمك ديمقراطيك نبي بندواريه سيستمك جهاديست بو جيانا بتبي طالب كجيل يبقى حتى خارج بخارنين شو 16 صار الهبل بطارتي شركيه بنا قبولناك يعني اگر بزورجي بهذا دربجي بين قبول كرن وبخاز هركس بقاجي سوري دربكبه لقول نني نامه وزوجي نجره يعني حتى وين نمي نزيده چونكي برتكه غيرو درس كيفن هلوسي غيرو درس كيفن جهلا جنابه جهلا بيكاتيه دبه او نه لگو اف سيستم بيرو ناشته جبولوجي بيوسيا سوري بچاره سريكي ديمقراطيك و پرگالك نناوندي اگر پرگال بناوندي سوريا خطريه شر نفخوي هي لسوريا ده حالي حاضر ده بتايبه دروجي دسبيك يجو بشتي وشينا سيستم باعث ده هركس يعني وقت بيجي الخو حيري ما فكري بيتشبك تشنكه ابراسي بشتي جوديت هي كاركترستيكري هي بقدر هي تايبه بروجلات سوريا ده هناكي دي على اولويه خطه بنا اولويه ده حسكر هم امكاربن بيجي هرمي رزقار كري هم هرمي روج ابا وحتى قالك بيكاتيه دي يقول باشور سوريا جي دقرن افاناجي وقت الهامه كديتن ودي اف سيستم حتى قالك جروب قالك باوري دي بيجن حكومتك فدرال خاص حكومتك فدرال دي بكيوي سر بيجي خسريه بيامكن واجي جهاني ندوره سيستمك وها جهاني از بینم بیره تماشاوانان هوالا سترک از باورتکم جا امریکا جی کسکی بلند و استه وزارت کار دروده بو پیشنیاز کربو لدورین کو ایران جه درکتی کرد هزن قصده بچن لی بجی ببن اگر ایجاب بکه پشکری بدن علویان جبو بکاربن خب خواه بپاریزن تشتکی و سجی چی ببو يعني حتى انا بينات تهوداني هي قصدي تشينه بكو هرنوان هرم اشخوا حتى انا سينوري ريبيبليا خسر وهزن قصدي اللي روشلات دير زورينه همان سينوري خود قاريزه هلا دير حافر ومسكنه ده حتى ما امكار بيجن 20 كيلومتر قبل جهات الرزقار كرن وحتى ما همن امكار بيجن او هرم بالسينوري حتى شبه جريدايه اما هولداني تشتي تركيا هي بخازي وي هربي بقرب بندسي حتى منبج وحلبي تقارب وي منطقي بخندور بيجي كي مزنده كوباني جي هكذا فقط وسا داخوازي بيجن شونا هزين ايراني بينا بكن براسي جبكي دافكانيا ريبيا خسر دجنبو يعني كونسيبت غويروج بوچار سربونا سوريا جو امكاربن يعني هرقالك اننا بندي تشي بكن وبهزي هرمي هرغرتي امكاربن فيستبي باريس نخا هزي قصدي بچن
عردیگاریه کده یا جیجه کده حتی هات روژه و کوسا هری کم لسروی عرده من دیتیه یعنی ام تبد زاننده ما گو اسرائیل ایشی سوریه کر گرک بارگه رژیمی الهرم مجابون لیدان خصن وینا بباندور بکن لخامشلو لی خصن مثلا روژه هاتم بالباشاندن خصن افچک نکبن دستی خامشلو هیچی tam zelal nebiye evvela devlete Türkiye gotmeli xsiye hene kan got İsrail xsiye ne diyare nizanım şagahi yani berdesiyeti ama devlete Türkiye xs yani am agahi zelal bejik devlete Türkiye xs yani am dikare binamış gelek burası şey haval bedran dibe bivajoy de gelek usa yani çaval bejin agahi pir gut xazin civate ev bikin usa çaval bejin tari bikin bilgi rast nedin yani agahi bu rast nedin civate yine ki bir de gelek beraber gelek dezgehi daire şeritayda jibo bina gelek xabiti mesela خاصة فتنة برا كل هربا ده شيء. بتعبير بشتيه الوشاندنا سيستم باس. يعني بيجن أبا يعني خاصة مهاجر يشتغل كرد بحث كتير ياخد كن أب عربي يشوفوا مواورن. أما قالك رايداري بياخد سبب كده قلت الآن قال وكنا توا ديمقراطيك بهذا سيستم كيمي جوبي باراستن للسر بنجهي نتوا ديمقراطية وجوبي بيده نتداخوازي مش شامي هنا ونتداخوازي مش هيزي درب هنا وتجاري وعرض سوري نبا جي شريك او بخلها برها في شربكن وقلبر بقربانا بينا باقي قالك هيزا خاصة دينامكن فقط بقاسي اغاهيما قلتي نبي ببجي خسر نهيزي خودي لشكري جبو بينا اذن نادر يعني ارمان جيمتاني وام كارب عرض خود باريزن ام بنسيون بارسنا عرض خودنا إيرو دولة تحكي تهديدي بسر سنوري مهنة تهديدي بسر باجاري مهنة لو ماشي أفتشتي يقول لدربي بيناتي رعبانن أو بيبقى وصا يعني شو أقاهيكو السر إجلال تبيها بكن هناكي بيفيشي وازي تبيها كرن بيقوم أني سيستم هرقال تمامي نهات يروناشتن والقور قدشتي قوتن أجر بيفرس كرن القور نالي نامي وري بيشيا يعني شو الشركة جدا ويبقى بكتن دري هرميت gelek spas hevla sirk paşê ez ê jî bipirsim ez ê behsa statûya rêveberiya xweser bikim di Sûriye nû da hevalê İsmet îtimal heye statûya rêveberiya xweser were naskirin di qada navnetewî de jaliyên netewî wek bî ve yani weke du heremên cuda yan jî tamamê Sûriye lê belê rêveberiya xweser bigihêje xwedî statûyekê navnetewî ji Türkiye û halî hazır ji heteşê têştir herkes Suriye ka demokratik dixwaze û rastiyek li rojlata navîn derketiye holê heye ew jî êdî netew dewlet li rojlata navîn ji bo gela ne rêyeka çareseriyê heye yani li Iraqê ev rastî derketiye holê li Sûrî derket holê yani İran divî mijarî de wek netew dewlet êdî di hundirê xwe de qrîzek dijî dewleta yani Türkiye heman krizi dijî ji bo tabii yani eğer li Sûrî aramiyek tê xwestin sistemeka ademî merkeziyetçî demokratik ji bo Sûrî lazim e bêguman halî hazir ji xwe Sûrî miro dikare bêje belkî yani sê perçe aliyek Bakurê rojlatê Sûriye aliyek herêmên Dürziyan e û aliyek jî niha işte herêmên ku heteşe bi dest xistiye ye yani halî hazir li tabloya niha jî dema em temaşe bikin li daxwazên gelên Sûrî temaşe bikin gelên Sûrî sistemeka demokratik dixwazin lê herkes dixwaze bi nasnama xwe bi mafê xwe bi heqê îdara xwe di hundirê Sûrî de cî bike yani işte te pirsa xwe de pirsî duzî çi dixwazin waliyekî ji Şamê heteşê şandiye dijin em qebûl nakin dijin bila hevalê İsmet ê me rêveberiya xweser hinek cudatir e ji ber ku li wê derê Kurd hene nasnama netewîya Kurdan hene Ermenî hene Asûrî Sûriyan hene milletên cuda olên cuda hene ev hemî di nava xwe de bûye rêveberiyekê xweser aliyê rojlatê Firatê ev hinek ev weke herem e ne tenê weke xweseriyekî tenê ji bo Kurda işte
belki aliye zahmet ev mesele henek ev be jber ku herem la aliyek Suri sistema netawa demokratik heye Kurd Arab و PKK din yen Suri به هفره با اوایکی دموکراتیک سیستمک انشا کرنه لیج بو هرمین دن ین سوری حالی حاضر میناک کابوی رنگیتنه جبرتنه یعنی جخوا دما ام دیجن باکور روجاوای سوری yani jise yeki Suriye yani Suriye bitise perçe ekje evdere u dur da vak mago sistematiye damezrandın ne liser tane mafin netevi liser mafin demokratik hatiye inşa kirin yani hakkı Araba heye به زمانی خود پرورده ببین حق آسوریه هیا به زمانی خود پرورده ببینن حق کرده هیا به زمانی خود پرورده ببینن حق عرب هیا ببین والی هر کسک بناسنامه خو به هبونا خو دوی سیستم دموکراتیک تجدید کرده اف بگومان جبو سوری میناکا هری اساسیه که حالی حاضر هاتیه انشا کرن و برای بدیچه لی tabi yani hez emrgere rastiye gidinci bibinin لآلية جي بروجا نتو دولت هي يعني حتى شو دولت ترك دخوزار لسر سوري نتو دولت فرض بك بقيشتي دما الجيان ميزادكن نزيك بوينن هزين جياني ميزادكن يعني هيريك هي ديجن ام سوريا كديمقراطيك برانجي دخوزن افجي دما لسرفي اساسي دستورك لسوري تشيبه ودمي yani ev بنقاشين işte gelin encama lgori encama niqaşin gelin Suriye vakt se herema برخستن dikin vakt pinj herema برخستن dikin lgor daxwaziya gelan sisteme kanu jbo Suri gerebe inşa kirin u daxwazi ji ewe netev devlet jbo Suri çenabe Evala sterk be dorfrahi nakokiyen ku ihtimale derkevin pevçunen ku ihtimale derkevin gomleka ku bzore kirase ku bzore tel netawa biki li Suri çenabe dijiyane de tenikari bili meşandın netice eğer teveye ki liser gelin Suri farz biki ev sistema ku دخوازن فرض بکنیم لگلین سوری و دیسا بشکی دیسا ویل هندور سوری ده پفچون در کبن شر در کبن جبو پیش روژا سوریه سوری ببن میناکک ده همان دمیده جبر سیستما نتوات دموکراتیک براستی جبو همو ولاتین روجلاتا ناوین در باسته بر yani jibo persgereka Filistin çareser bibe persgereka nabera İsrail ve Filistin'de çareser bibe jî yek reheye ev jî ev sisteme yani eğer netev devlet de ısrar biki şer'i hatta kıyamete demek ki ve rojlata navin jî berdevam bike gelin rojlata navin ve her tim erişi hevudu yani ve hen hez wan binin hember hev ve şar derkeve ve xuyun barje arami ve nebe legormen derfet heye ku Rojava bakule Rojava Suri tabii ki hebuna xwe beparêze û daxwaza gelên herêmê jî ew e yani niha daxwaza Araba jî ew e daxwaza Asûriya jî ew e ji ber carekî tama jiyana demokratik girtine insana eval bedraniyeti tenikari ji Asûriye kire bêjî were bila cihadîst bibin rêveberê te wek hemwelatiyekî sınıfa duyem muamele bibînî tu gayrimüslimî heqê te ku tu devletê de cî bigirî tune wek tê muamele gayrimüslimek bibînî yani yedî Asûriyek vê yekê qebûl nake ya jî Arabek yeku edi tecrübeki bu hama beje çarda pazda sal jiyaneka demokratik jiyan kiriye edi care kadın tenikari liser
zihniyeta Daiş'e, zihniyeta HTŞ'e, zihniyeta Erdoğan farz beki, kabul nakin. Ve daxwaziya wan zelale dixwazin ev sistem destura Sûrî'de bê qebûlkirin, bê pejrandin û ew gelên herêmê jî xwe bi rê ve bibin. Piştgirî heye yani tenê êrişên li hember êrişên Tirkiye gelên herêmê berxwedana xwe berdewam bikin. Eger berxwedan berdewam bike di înşa Sûrî'de gelên herêmê ve mafê xwe li gor min ku karibên bistînin gelek derfet hene. Gelek spas li ser vê meseleya statûya rêveberiya xwe ser fikrên hevala Tirk merak dikim lê di Anhayê de nûçeyekê balkêş e ku jêrê jinan bû wezîrê dadê berê ev hatibû weşandin ev nûçe lê belê niha nûçe hatiye piştrast yani sedî set kesê ku biye wezîrê dadê hikûmeta Dembûriya Sûriye Şadî Elweysî ew bixwe ye ku emrê kuştina du jinan daye dema ku li Idlibê biye. Ez hemen nûçe bixunim hevala Tirk paşê vegerim cemte. Wezîrê dadê hikûmeta Dembûriya Sûriye Şadî Elweysî de vîdeoyekî de dema ku jin li Idlibê tên înfazkirin hukm dixwîne tê dîtin ev wênê wî jî heye vê derê nikam nîşan bidim. Bu yer derkete holê reveberiya HTŞ diyar kir ku vîdeo rast e. Evet. Yani anha hala hazır Wezîrê Dadê Hikûmeta Dembûriya Sûriye Şadî Elweysî ku jêrê du jinan li Idlibê ew jî bixwase ku em zanin. Xwedê zane çend di çend înfaza de emrê wî heye yan jî cih girtiye kerem kevala Tirk. Yani ev وزيري قاشو عدالتي تدي جن السقاقي وساكرنا يعني بيش شعبي قال يعني براسيجي كرياري قلتين كرن انا على وجهي جبيت الترسم درزيجي شو ما السلاح خوراكنا بيجي امي براسنا فكر على وجهي بفي اول بس قال لك دزجي راك عندنا حتى ايكوسا وقت زماني وان قاشو قلت خوازن دم بلانتن هنجي نويسين دبيجن جبرماهي رجيمه باص يعني انا شوا يعني دمجي مروبا دا تشكل وقت سانكي علويه قويرو لسوريا تاب رجيمه باصي فقردان قرك تاب بيكشتن انت كيجا ديروكا اولاده وقرك على بيكش بيكشتن ياجي شما الحمص وحما اسد بسري وان كريرو تخازن حيفيه نجلسون بفي اوا يعني هولداني بالفيرنجي والنكار بسوريا كو إيران دقرني بسوريا كده تشيبك يعني هو بحث على بيبريا خسرك إيرو باكرو جلات سوريا وقت جغرافيك جي وق هبونا خوي جنرا كسوريا إقتصادية قد يجيك استراتيجية تندري هرمين peki بينا سوريا تكرشك بينا سوريا بسوري نا بسوري يعني أنا اگر ترکیه رو جعبه سوریه در نکرد و گلی سوری بخوابی پرزگری که خود چاره سر نکرد ولی کسی که جیره چاره سر نکرد yani بس herkes بيجي نا والله مسؤولي جي إلي شيء إسرائيلي براس نا والله مسؤولي نظام جي إلي شيء كي براس يا بيجومان أنا سوريا راسي كي خواهي جيراني أردنية جيراني إسرائيلية جيراني تركيا جيراني عراقي يعني مروف جمع بينات بيجي عجبا يعني كل جيراني كردانة إيرو سيروري نسيبيني خامشو بهوية سوري دربيسي ودربيسيا جورين بهذا سري كاني بهذا يعني جرك بيبقى أوانتاجك مازنش بو قالي كرد وهبونا قالي كرد وشانا قالي كرد أما دولة تركي هر هولداني بهيكو في قالي شافك سوريا بارشة بك وبينا زغتيهم الحكومة نوجي بك وهم بالتهديد يعني شيء إشي بارفري دولة تركي سدات شنيه يعني إيروجي بري بيبدي ساعتها قوتن اللي ماشينيك سفيدات يعني شيء إشي متبقى والدسوردانك إجعال سوريا رشيكة بري بناجي يعني أو بنالي دا الكريه فقط حتى ماجي وقت دولتك الجيران دبي عنده خازن أولهية خط باريس وفلان بيبان الوان شروكا خازن عالمي بخاطينه جبولو جيرو قلي سوري جبينا نرازية نا عربجي رازية نا كرجي رازية نا درزيجي رازية ويرو رجع يرو دنا عربجي رازية Tırk niyeta mutune bu ez ve müjareve kim müjara li Tirkiye na bahsa pevajoy kitkin lebeli ku tabaskir çi hedefa devleta Tirkiye bikija armancı te baraja tişrine bombet ki ev
بمسألة لتركيا في قريداية نها خون خيال دولة تركيا اوه حمی هزن دبن تاثیر پارتیا کارگران کردستان ده یعنی جی حمی هزن دبن تاثیر پارادایگمای ربرا پوده حمی چکی وسیله خبردن دبه روجاوی کردستان به دبه قاندیل به حمی هل هر درجیانی و دوج چکا برد دوی چارچوبه ده یک جوان زختن دسپیکه کولسه روجاوا بکتینن شانس دولت ترکیه چقاس هیا بگیجه هدف خواه كنا لنا مش شخصية كنا في اللوازم كما از بينا بيجي بالخدانا كوباني ده ما قال يصير الجهاد بكوباني قال كردستان تفتوكو يعني بالخدانا قال كرد بالخدانا كبير بتونه يعني إيرو تاني بحجتها أو بيجيكية يا أو نبيجيكية يا أو نزل إيرو رحكة فلسفة إيرو قال كرد بفينا ما ورا إيرو حتى قال لي عربي بينا ما ورع شو ما جبر في ازادي خود بينه في ازادي يعني احتمالكو چکدارین کرد دفج چکی خبردن تونه خیانه که دروش ایرو یا روشات نوینده جبر کو 3 دقیقه ما از خوازم د نابرته و حوالی اسمت پار بکم اما نظام چه وقت بگر مشخوره نوا خود عیار کرد يعني ايرو قول لروشلات وإيرو شبانك جبو بارسنا خو مجبور خو بپاريزه سلاحي بيره وچاوا إيرو شرواني وام دخوازن گلكي بپاريزه ديمقراطيه بيك بينن مجبور بارسنا خو جرنه بيرسه جبو له إيرو اف فبراير قوتي اعلان كرن للتباهي باكو روجلات السوري حتى إيرو لجلك باجاري روجاواي سوريا هركز بيجي بحسابي كده بيعمل خو بپاريزه يعني كسي إيري شعبات كسي نكريه كسي نزانن مالتي كسي طالان نكريه جبو بارسنا جبو لوجي يعني دولة تركيا وكوش خورة وهاد بيجي زاد بيشيل الاثنين بريبر اكو رجي ازيدان الروجبي وكو ابهدي تنتني بيجبو سلاح اوراق هندن مساش خورة تخوازن دي شيء بكن يعني اما الحقيقة دايرو قريكي بفضيلة يعني كي تشد بيجي شخو ديمقراطية ونبر خداني بتشد به ما ديمقراطية نبتكوشيني بتشد به ما جيب برخوندن وينتشنوان كراسي رشوانكن حال بكشبو فيناجي جنا قالك تكوشين مزندانه وبرديلي مزندانه وابرديل هرم كو جبولوجي يرو خد دركتنا نوان برديلا جبو ما وك شوكداركي راستيه يعني استفازي ليش بجواب بدران يعني هبال جهان هبال لازم دما قد جبهه ديمقراطي وصا جدل وجان خاصه بي حقيقه جري دينار رانكين يعني هبال تقول قلب التباهي وتايبه دستك قلب كوباني يقولوا بفي بالقضان الراتبه جبولو براسي جي تقول هيزن بويريش تكي بلا بترسل بيرو د بسيكولوجيا وان كسي بويرو ايريش دكن بينما وشوا روجانجي ما غير دبيزه حقيقه دغوتن وهردو هوالا جوين جبهه حقيقه دغوتن اما كسي بويرو بيتشتي شري تايبه كتنه او وزيده جنك گلک سپاس حوالا ستر گلو اسمت اکورد کرم که تج گوتنی خواهی داوی ببیجه بحثا چارەسەریە دیکە چارەسەریە پرسگirêka Kurd li 4 perçeyên Kurdistanê dike ji bo wî jî paradigmaya xwe pêşkêşî hemû dinyayê û gelê Kurd kiriye ji xwe na ev paradigma bi awayên cuda cuda perçeyên Kurdistanê şîn bûye bi cî bûye pêş de diçe yani çi aliyek ve jî çapemeniya devleta Tirk de propagandaya qirêj paşvarû û birastî jî yani برونزانه چه تعریف بکه هیه او پروپاگاندا دولتا ترکیه الوستا ریبرا پو هروستا گلی کرد زلاله ام جبو چارەسەری هنه اگر اون ابونا کردا قبول بکن و دمه جیان کاوک هف ام دکارن به هفره بکن ام مساج دانه اگر به قبول کرن ترجیحا کردا گاوا ریبرا پو آویتیه اوه ایدید او ترجیحا دولتا ترکیه ترجیحا لگور وچگاه باویجنه دل دخوازه به آوایی که دموکراتیک هبونا کردا قبول بکن آلوزیا نافبرا دولتا ترک و کردا ده بقده لروجاوا بقده لباکور بقده لباشور بقده لی وقت مگو کرد آماده نه ترجیحی و ترکا به هفدیتن هنه همه انجام هفدیتن ها ببینن بس
propaganda gel yani Kürt gere zanıbın propaganda devlet attık propaganda eka valayet tene ye şaret aybete. Kozum bir bejim. Gelek spas hevale İsmet Akkurt, hevala Stergulo un herebin. Malawi ava. Spas.